Bravo, odlično ti je šlo. Z vami sva Bor in Kanaj. In ne se zabavati. Z mama. Jaz bom prankal Miriam TikTokerico, poznate jih, tisti, ki gledate TikTok. Prankal bom, da imam čustva do nje, no. Pa da vidimo, kako reagira. Drač, ja, okej, bomo videli. To gre lahko samo tako v dve smeri, ne? A na tri. Zdaj moram normalno govoriti, normalen Kanaj. Okej. Kako bom to zašel, to je čudno. Okej, kliče. Jo, Miriam. Oj, Kaj je legenda, te motim? ne, povej. Ja, nič, videl sem tvoj Instagram message, ti si se ostrigla. Ja, Kira legenda, sama? ne, bila sem pri frizeri. Pri frizerju, full fajn, paše ti je res. Ja, mi pa še. Ja, Hvala. ni problema. Ej, Povej. tisti video, ne? Mhm. Ne boš spreminjala. Kaj? Ga ne boš, pač si dokončala ga, ne? Je pa zdaj dejt? Ja, on video, ja. Da bi malenkosti popravljate, a ne sleješ. Ja, itak se tako je cool, full fajn. Okej, drugač pa zadnjič, ne? Zadnjič, ko smo snemala ta TikTok, ne? Ja, Tako, no, ko sem te videl, kako si luškana pa nasmejana, no, sem res pač, sem ti hotel povedati, da pač imam čustva do tebe, no, da ne vem, če bi bila samo frenda. kaj se ti zdaj tu zafrkovljaj? Ja, ne res, vse veš, da pač si lepa, ne? In da, ne Ja, vem, samo pač jaz imam dečko. vem, da imaš fanta, sem zakaj, glih zdaj? Ja. Pa da, aj, ne zdaj. Pač si, Morate prijateljstvo. ja ne vem kako, jaz ne moram biti friend s tabo. Kaj? Jaz ne moram biti friend s tabo. Kaj res, a mi da to gočiš? Ja, Daj ne zafrkovli se. pač rad te imam. Daj, Kanaj, kaj da ti prank, kaj da snemaš prank ti? Ne, ni prank. Si veš, da se ne bi prankal. Če vse naredim za tebe, Kanaj, kaj se zafrkovli? nič se ne zabavam. Daj, ne, daj, kaj, daj, zdaj pa mi povej, snemaš prank? Ne, Ja, ne snemam. lažeš. Kaj ti nič do mene ne čutiš? Kaj? Ti nič do mene ne čutiš, me sam izkoriščaš. Da čutim mi do tebe, Kanaj, si ti vredno? Ne, jo, en pir sem spil, ja, ampak okej. Koga? Ne, nisem hetam se. Ja, nič, no pa si sama zediti video, no. Nič, vred je, pozab. Se vidimo, no. Fajn Ne, bo. rečem, prank si se, ali si da ti to resno mislo? Nič, fajn bo, se slišimo, čao. Kanaj. Ej, prank je, z džungle snemamo prank je! Fuck you! Na džungli si vi, Fuck you! Sem snimala! Fuck you, man, fuck you! Legenda, ej, pozdrav svoje džunglovce, mislim, reč kaj. Oh my god, jaz se ubijem. Mene zdaj si tu vse strašno stari. Kaj, si že hotela fanta pustiti? Ja, itak, za tebe vse, Kanaj, za tebe vse. Okej, lej, se pa uslišva, okej. Ej, si predstavljaj, zdaj ti to, ko bi jaz zdaj tebi čustva izpovedala. Ja, jaz si, ja, ne se ne znam. Se pravi, si jih rajš skrila, okej, fajn. Okej, se slišva. Čau, fajn bo. Okej, se čujem, ajde, čau. Čau. Rad te imam. Ja, jaz pa da tudi. Jaz bolj. Ajde.
Kar daj, po mojem je čas, da greš hit na ladjo, ker bo kva odplula. Zakaj? Da ujabiš svojo sansko dekle, kva. Ne, fanta man reč, okej. Ja. A pridi že smo. Ok, to je to za ta video. Naj pride video do 1500 lajkov, tako da lajkite in pa komentirajte. Kva bomo... Fuck! Ja, kva komentirajte, koga bomo klicali in kaj bomo povedali. Tako da kliknite ta video ali pa ta video in se vidimo drugič. Biznis, gremo.